Cuma ve kun şerifleriniz hayırlı olsun. Bugün dekabrinin 2'si ve Kırım işgalinin 1009. günü. Şimdiki efirimizde böyle malumatlar. 210 Türk deputatı gaz akımına rey bergendir. Hızla devam edeceğine olan inancım tamdır. Kırım Tatar yıldızları Ey Güzel Kırım yerini icra ettiler. Rusiya tele yayınları propaganda sözünün manadaştır. Anda propaganda dep aytalar. Ukrayna cünübünde raketalardan ateş açma talimleri muvaffakiyet ile sonuna geldi. Bu haqda Siriyalı Kuvvetler baş ştab yolbaşçısı Viktor Mujenko öz Facebook sayfasında yazgandır. Ukrayna dekabrinin birinde 16 raketalı ateş açma geçirip nişanlar urgandır. Talimler Kherson vilayetinde geçirildi. Rusya ise Ukrayna raketalarına karşı ateş açmasının korkuzaydı. Lakin Ukrayna Mudafaa Nazirliginde kaydetkenlerine göre talimler halkara ak hukuklarının normalarına göre geçirildi. Rusiyanın Ukraynaga yapkan ultimatumu Cenk'nin ilan etmesine getirebileydi. Böyle etip Ordu Tahqiqatlar Merkezinin mudir muavini Mikhail Samus, Rusiya Mudafaa Nazirliginin Ukrayna Mudafaa Nazirligine Ukrayna raketalarını urup düşürmesi hakkında yazgan mektupke kıymet kesti. Onun sözlerine göre çetel ortaklar ile tefsiyeler geçirgen son Rusiya öz fikrini deniştirdi. Россия, заявив в письме Rusiya, Brüssel, Париж, Берлин, belki de Washington ile konsultatsiyalar geçirgen son, mektupte aman ultimatum şeklinde belkim düşünmeyip Ukraynaga cenk ilan etti. Yani biz ne yapacağımız ve bizler hepimiz ayttık, dostlar Ukrayna aklı. Rusiya ise yavaş yavaş bu informasyonu silmeye başladı. Rusiyada Baykonur kosmodromundan start vaqtında Progress yük kainat gemisi yandı. Tahmini malumatlarga göre qaza Tıva Cumhuriyeti'nin boş territoriyası üstünde 190 kilometrelik yükseklikte yüz berdi. Kalıntılarının çoğusu atmosferanın sık katlamalarında yanıp ketti. İnternet ağlarında parçalarının düşkenini aks etken video peyda oldu. Progress'nin parçalar olganını tasdiqlangan resmi malumatlar yok. Gemisinde halkara kainat stansiyası için belgelengen yakarlık ve ekipaj azaları için mahsulatlar, urba ve ilacılar bulungandır. Вчера в 22 часа 30 минут поступила Tünelin информация saat 22.30'da Baykonur kosmodromundan startından son Progress M Sputnik ile bağ üzülgeni akta malumat peyda oldu. Roskosmos'un malumatına göre düşken yeri Tıva Cumhuriyeti. Tasdiqlangan malumatlarga göre zarar görgenler ve bu kazanyan bağlı fevkalade vaziyetler boyunca malumatlar yok. Радио Свобода журналистлері Москва сакинлері ve шер musafirlerine Rusiya televideniyesi propagandayan оғрашамы yoqмы деген суал қойды. Безусловно. В чем это проявляется? Evet, bu bizim hakimiyetimizin noktayı nazarında aksetilir ve umumen bizim siyasi maksatlarımızdan көріне. Наших геополитических целей. O başka bir şeyden değil de tek propaganda ve eglencenin oğraşa. Men bizim adamlarga bakkan son böyle neticeler görem. Farklı levhalarına bakkanda misal olarak studiyada kavgalar ecnebilerinin Ukraynililerini köteklemege tırışkanlarını görem. Olar bunu gösterip Rusya'nı yamanganlarını aytalar. Bazen radioaktif kul ve diğer şeyler hakkında fikirler dinleyim. Bu propagandadır. Я не знаю. Men bilmeyim, men esasen bakmayım. Я практически его не смотрю. А почему решили не смотреть? Bilmeyim, anda propaganda dep aytalar. Türkiye, Rusiya ile Türk akımının kuruluşu boyunca anlaşmanı tasdiqladı. Meclisteki saylavda 223 Türkiye deputatından 210'u kol tutkandır. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın imza çekmesinden son anlaşma resmi olarak sayılabilir. Gaz akımı Rusiyadan Türkiye'ye sonra Avrupa'ya, Ukrayna'nın etrafından yani Kara Deniz tübünden geçecektir. Türkiye-Rusya arasındaki normalleşme sürecinin hızla devam edeceğine olan inancım tamdır.
Кырымдаки саяси мобюслер олған айлелеріне Киевде пара топлай жақлар. Бу ақта өз Facebook сәйфесінде Кырым татарларының лидері, милли депутаты Мустафа Джемилев білдірді. Декабрінің 11-інде Украина милли парламент китапханесінде тешкелетчылар мастер-классларыны кечережеклер. Олар арасында чөлмекчілік, қына өрнеклері, милли баш киімі яне фес епуы бойынша версілері кечежек. Бұндан дағыры Кырым татар емеклерінің ярмалығы ве фотосергісі. Акцияда иштирак этмек үчүн милли Украина депутатлары, акимиети темсилчилери, гонулилер ве лякайт олмаган эрбірі давет етілі. Украина қараманы Владимир Жемчугов бір айдан зияде вақтына Алманияда кечірді. Алман экимлері она 5 амелият кечірділер. Нетижеде Владимир Кенеде көре ве эшті пола. Патлав нетижесінде ойлерінден марум қала, сағылғаша ве көр қала. Ағыр яралы олып Владимир ЛНР дженкеверлеріне есірлікке түшті. Олар есе оны электрик ве демир yollarının патламасында қабатладылар. Нетижеде о 2 ел есірлікте кечіре. Шымды о өмір арқадашы еле вақтынжа көлінде бұлына ве анда тедавиленген Украина арбейлеріне ярдым көстере. Бу жетвелні білесізмі А, Б, В, Г, Д. Янимен оларны бір аптадан сон кене ен бұю карифлеріні көргенде күлім сөңеге башладым ве екім тебесімні көрді. Бірінші тебесімні чүнке бұндан евел ерше қаралықтайды. Ми їздили в Кобленц, там військовий шпиталь. Біз Каблецке барды ханда арби госпиталь ерлеше вечок Украин арбилері тедевелене. Біз оларға қол тұтмақ үшін бардық. Яни мені көстермек үшін дегілді, оларны зәрет етмек үшін. А нормально провідати. Санкцияларға бақмадан ижғалетелген Қырымға белли Русия актер вейірджісі Дмитрий Певцов келмеге істей. Картуш оркестрінің лидері Андрей Вертузаевнен берабер олар Ялтах межет веах ярда чықыштай пажақылалар. Бандитский Петербург сериалы қараманының планларында озны Қырым елбашчысы олар ақадландырған Сергей Аксеновның еліні сықмақ ве яны Севастополь наш еріні ижра етмектір. Ижғал етілген Қырымда Доғма Ф остувған топрағына севгіні темсілеткен ерға яны видеоклипні тақдим еттілер. Эй гузел Қырым ері ана ватанынан ұзақ ерлерде сүргінлікте доғды. Ве о ақиқи халық ері олды. Видеоклипте оны белли Қырым татар ержілары ижра еті. Клип презентациясы Алем ресторанында кечті. Клип қараманлары композицияны акапелла ижра еттілер. Бұл бізім соңки хаберіміз еді. Яйынларымызны қачырмаңыз, невбеттікі заман эфирінде Ескендер Меметов тазе хаберлер иле пайлашачақ. Көрішкенже.